Ay, ma-inserting na mo. Ha, imbagang mo gawin. Imbagal daw mo kayo, John. Kablaong man amin nga, dingdingeg, di testasyon nyo. Nga makapaikat ibanog, kuya. Kablaong man amin, lagi tayo kabsat ko. Nga dingdingeg. Kuya, Isoda Eugene, Yunalin, Kuya Minan, ken Kuya Iyong, ken kablaong man ti Happy Mother's Day, Mama Chris, ken kadagiti anak ko, Isoda Fernando Jr., ken Paul Andro, Kuya, gyaman ti kastaunay, coming from Dong, iti Tifun Quirino. Naimbang nga pa nagdingdingeg yung amin, dita Tifun Quirino. Kan kadagtay amin nga dingdingig the entire Isabela. Apo, gimas. Oh, what is that? Good PM po, kuya. Pabati po kami dito bahay at sa mga magulang. Happy Mother's Day po sa kanila. Salamat po sa mga kabutihan nila para sa amin, mga anak. God bless po sa mga mothers. We love you po sa pag-aalaga at pagmamahal niyo sa amin. Salamat po, kuya. Dahil tigaro, dahil request yung scooter. Ako din nga tumanan. Okay, para po kadagiti, apa pa, iti pasensya. Future. Wow. Ya, duma-duma a motor, ti mabalin mo aluganon. Adda darumog, adda tarangat, adda batit, adda damulag, adda na buntog, adda na partak, adda ken ka namang pairiyag. An-anuan ti TMX na kuktaram may kumuktarnet. No auser pabaraan pa'y samtu masakayan. An-anuan tay dakal abig pa'y matangan kan nga kay kayang kaslamasat apay tasalan. Sumaltakan dito'y bagik, scooter lang tanag basit. Lalaing tiyag kapet, idanong katingkat langit. Mapnek kalakit nga agsakay, tano maplat ay katbumbak. Payuray scooter nagsileng, ken nagtibay. Scooter tar uray ka lang, agtiger-tiger gar uray bating. Ay anyan anak teker, intan nagpati war-war. Scooter tar uray ka lang, agtiger-tiger gar uray bating. Ay anyan anak teker, intan nagpati war-war. Facebook. You can watch us. An-anuan ti TMX no kuktaram ay kumuktarman. No rouser pabaraan pa'y samto masakayan. An-anuan tay dakal abi pa'y matangan kan nga kay kayang kaslamasap ay dasalan. Sumaltakan dito'y bagik, scooter lang tanag basit. Lalaing ang tiyag kapet, idanong katinggat langit. Mapnek kalakit nga agsakay, tano maplat ay katbumbak. Payuray scooter nagsileng, ken nagtibay. Scooter tar uray ka lang, agtigat-tigar gar uray bating. Ay anyan anak teker, intan nagpati war-war. Scooter tar uray ka lang, agtigat-tigar gar uray bating. Ay anyan anak teker, intan nagpati war-war. Scooter tar uray ka lang, agtigat-tigar gar uray bating. Ay anyan anak teker, intan nagpati war-war. Scooter tar uray ka lang, agtigat-tigar gar uray bating. Ay anyan anak teker, intan nagpati war-war. Ako nakabundog nga ng tres. Alit. Kaparta ka ma? Igsa. Okay, madama kayong magkaro ba? Ito programa may napal 1 at kami manan. Dito lang po 97.7 Sweet Radio. Nagsam with your
June, and tayo naabak na kaanakak nga na eh. John Mark Pastor. Kanchaw, dito walong iso nga dapat talay nga. Ayos lang. Ayos lang. Kung ganam ka, nagsakay mo na mo. Haan? Nag-enjoy ka nga rin, naabak ka? Madala tama di sakit tinakam pero dayayan. Anyway, that's the spirit of sports. Talaga. At dapat nag-enjoy ka. Talaga kastagaron yung anak. Anya nga ro, dati mga abak. Anya nga ro, dati amom nga nakabakan nyo. Anya nga factor. Kurang tiplay. Apo, edi record yun lahat ako man o anti-play na. Play post. Play post po. Apo, sa bali man tinagturongan na nga ron. Shout out man kati manarimaan na po agbubuya kita kami ti Facebook Live. Hello to Jed Nico Davalos. Kung ano naman? Naglaing kayo ading. Herson Padillo, ayan, adyan man, driver ng Dawel. And tinalo, po, ni Herson Padillo, ditay driver, tayag nga kotsida, kita man laang. Napatayab na di try jay kotsida, sana indis to di jay. Secret. Kinilaran ng Nisberos watching you guys from Iraq ko na naman. So we have Ava Viera Gamiao Corpus. Hello. Sino pa? Hello. Sige pa. Good PM Sir Jun and John Mark agkit dawa man ti kanta nga 7 Cs kaya ayaw nga denggan ti programa yung ada kami manan isagot ko toy kumarik nga Mary ada talata. Mary ada tata. Doc Jai Hospital, taga-Agulaw. And Karen is here. Good afternoon kada kayo ta. Nagiti ever supportive nga do doktor. Apo nga tumultulong iti FDD Outreach Program. Hello, doktora. Stay sweet. Stay humble. Stay beautiful. And of course, enjoy your life talaga mga isutang do kada to the fullest nga kunada. Ag-dive kayo kada kita agkakalawa nga. Ano tawag di Jai? Jinti ayan tatata di Palawan eh. Underground river. Adi di underground. Apo ang kay nga ang agi nagnana dito unag ti underground river. Ado kuranit. Agiyawid kayo iluto tayo. Okay, Rowan Antalan Castillo Carlinizan is also with us. Good afternoon, Kenka, and hello, sir. Good luck po and good ko tay Danilo Valdez family from Victoria Norte, Santiago City. Dayjay man laglagi pem awan tinagkuranga kunana and okay, coming up is 7 inches as requested. 7 ko na dapat. 760 kaya da, dito kiti 7 inches. Siguro, sige, konforme. Okay, 7 inches si ado nga nag-request ito tay. Sige, 7 inches. 7 inches at tay apo nasurok nga 4,983 din nag-request ito nga sonata. Nagadaw. Iso nga dahito yun ka Aruba, iti sonata nga sagot may kada kayo. Suksuka alawin bakit di kan aglipak na umakan ti basit atrak maalam pa'y ket din tiyag pagaan mapan kan jay 7 inches taag tula kakadrasa kukuayon tiyak patpatnag isut kayat mo mapasama mapangkan jay 7 inches nuisut kakap nekan
watching from HK na mga malemtay amin nga pada-pada sir. Lovely ko. Agpating ganti nagdagkala palibid mo. Di ko nang atake, jak amo. Siyak di mabain, hindi ka nito anadaman ko. Ngembas ko na, itiyagin din amo. Nagligaten, di ka sasaan. Hi, Weng! At lurek mo'y sagasa. Rowena Rhea Cristobal is watching. Amok na bayag na kun ngay suksuka. Alawen bakit di ka naglipa. Naumakan ti basit patrak kami kuma. Pakanan may kit din tiyog pagkaan. Mapan kan jay 7 inches. Pinagtadar ka? Taag tula kakadragsan. Kukuha yung tiyak patpatnan. Isut kaya't mo mapasama. Dani Hello, kuyang ko. Uncle at Utol Punganga, kablawa man. Mapan jay 7 inches. Ate Bulate, inang nati ka. Damdama. We'll go back to you. Hanabalan na ito'y rignat. Kaysa met luk-luk kwena. Mapan ka jay 7 inches. Nuisut kap-kap na ka. Tagot naman ang balong. Hanabalan na ito'y rignat. Kaysa met luk-luk kwena. Aha, nga Rod, po bumasa taman kita shout out ito'y Facebook Live kat pag-amok na trying to reconnect. No, do not reconnect. Hello, Uncle and Utol, po nga kaulauman, dagiti palay, Dananay Lourdes, Ate Bulate, inang nati ka namin, amin nga kasinsing ko, ken nakaarupa may, ken ni Bem, pot, ken bagad ko, maurin, ken kaya't ko mampay nga batiin di Seymour. Happy Mother's finish. Finish. Okay. Happy Mother's. Ay, natin ha. Hi. Batiin ni bagat ko nanay inang nate Auntie Juby ka namin ti Happy Mother's Day. It's me Clifford Pogin ang Saudi. Wow, Pogi. Luwala ka naman. Pogi daw eh. Ha? Ayan, of course. Naglumag. Makita niyo picture na. Butit. Ay, picture day. Diyan kung ano bola day dyan. Kung ano bola. Pwede mag-request ng song, of course. Please feel free. And Miss Michelle Angelique, Carmen Nicolas Proud, Ramon yan dito. Ashley Castro. New Zealand, Karupa pa request man. Datay Tindaan. And also Karen Joy Mendoza is watching from Brunei. Elfie Bautis, How Deep Is Your Love by the Beaches. Okay, damdama po into the third portion data. Kan pakablao naman po atol from Ludi Bell, Sales Corpus, and Fred Agonoy Supia. Hello, Karupa ko na damat. Nag-may ko natin eh. Ano ko na na? Message na. Kuya Jun, kablawang kayo man tinayang pangarabi. Iyo ka na. Wow, kita ang man lang tilubong. Papayata rabi eh. Rabi DJ Jones, Karuba. Ang bangal daw eh. Ang magtapno, ang champion kayo. Partekam ton rabi eh. Diyan na lang nga pumuntos ti Buroknos. Isakripisyo mong balong. Rugas ko man, jay tagay. Thanks karti kita di Haraw Jones. Po talaga. Po. Adamo gayam ni ampong tita apeng ko nagdamot tagare kita taim pagam isa kay mula nakam na dayta kalambang may katiman nasa ginakam na at dakat nakam na ambong okay ha interview ta ka lang being the coach mga katoy may katoy lang hindi mo ito suldom. Okay, naimbang nga tayo amin karuba. Dato'y tayo sports arena iti Puro 4 kat dito po tayo coach iti Puro 4. May katilang basit lang. Please do not be afraid. Hindi mo mo. Okay, good afternoon. Apo coach iti Puro 4.
Naimbag nga. Aji may peso ngamin. Okay. Good afternoon. Iti coach, iti 44. Magkatoy, parang kato yung ti kakadata ni adatali ko nyo. Bubuhay ni Pugak. Okay, aditya po ti coach iti 44. Good afternoon keng ka, Ellison. Ay, naimbag nga malumbay. Ayan, nagtaka lang no, pinagbaling ka nga coach. Kung kunada lang ajay, siya lang tingkwada. Ipatugaw na ka. Tiamuda nakatugaw kang nakatadar ka magayaman. Ngarad. Anyway, iti among mga nagbitutan, iti 44 no apay na abak da. Ajay kwa, puros da high blood. Dapat